Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Na o Paulus, o syakri jong o Kris Jisu, ya wala khot banlong o apostol, bat lajit kerpang banyalap ya kubor babha, ya kabau blay ulakular, menslam ba lengba kinong itu lupa jong u ha kajing to bakut. Kanega kubor babha kadai syapang ukon ublay, uba kat kum kado, ulahiar pateng na udabin. Kadai syapang u Jisu Kris, utral jongi, ya ubala, kat kum mensim kahok. Lathong bat penpau sina bolong ukun ublay bala penkup da kabor ka ikhtiar lengba kajing mi pat jong u na kajing yam. Da u nilayo e kajing ai bat kakam apostol. Khnang ban pen kendu mensim ye kijaj ban riu baro makin nget ya ka kerteng jong u. Hapdeng kini ya kajaj ban riu jong pi ru lakhot banlong ka jong Jisu Kris. Haki ba iej baro jong ublay kiba harum ya kabala khot banlong kiru khoj to ublay kupa jongi bat utrai Jisu Kris kin pha kajing ai bat kajing sum. Kat ba kipai ba kadinya lum saudong u Jisu ulah keren sakumne. Ani kajing sniu kiru menta ki yapan ka kampala. Henry enam ai haki laitang ka kampala ujona. Kumbau jona unong itu lupa ulah long kadak kashin yakipat Ninive. Kumtaru ukhon ubriu unsalong kadak kashin yakipat menta. Haka akhir kasni kas im na syati kan sayeng ban mudu ye kiriu menta ka kalawan na jengai ba ban sengap e kajing kai ba start jong Solomon bat hangni don uwei ngaong hapi ba kham krau ban yau Solomon. Haka akhir ka Sngi kinong Ninive kin sayeng ban panrem ye phi namar ba kila kala bamut tang shuyo sngew ya kajing lap ujona Henry hangni don uwei ngaong hapi uba kham krau ban yau Jona.